Timu zone ya Kasaana SS hamwe n'abanyamakuru ba Sheema batahira Omuzaano buri yo kwereka ko ayinamani bitu abigendere kwendera abanyamakuru tubakwasize mu bwanyuma yo kubagutora goro inaru busham. Abanyamakuru be kwasizo mutindo mbigwe chisayo kubateza bitu bo abakasaana bagize ngo timu y'abantu bazanayo ya betari ya mutindo. Mwenye nakwebaza munonga abanyamahure kugira ngo we collaborate with you on issue ya development. Akwe mutari abantu bakabiri babona ki information. Omumakuru gandi timu yo mu ruko gwa Nyakarama etire yo mu ruko gwa Rugarama gw'omukago ari 5 za penalty nuko kutwara kikope cye gomboro ya Rugarama Omuzaano wacishayi Nyakarama. Omuzaano gubanze gwagwa kikaza atarahatebere mugenzi we. Ekikopeche nikira kubabura umwaka kandi nitebekanisa Dr. Darius Muhozi Karuhanga kandi aha mwaka gwahwire kikatwarwa timu ya Rugarama kandi Dr. Nicholas Mwebesa obari yo mugenyi mukuru agabeza timu uniform hamwe n'emipira. Biro guturaho tuzana buri Easter tonte na mutarensi z'abana zitunguke. Omuzaano akwakireta unity Chereto ku fitness yabo no kusinga munonga kongera kwatanisa no kumanyangana.